Bismillahirrahmanirrahim. Qala musonnifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Kamari kan harap jar asliyah butuh muta'alakannya wa in ju'ilat alba wa harfu jarin asliyin fayahtaju ila muta'alakin ya ta'alaku walau maknan pinafsihi wa yahtalu aslu maknal kalami bi iskotihi. Kamari kan muta'alaq ba di papai teh nu asalna ayat 7 dikali 2 jadi 14 dikali 2 jadi 28 nanya eta muta'alaq ba nu kamari kade ulah poho deui urang di papai ayeuna hiji. Hiji bil fi'li khos muqaddam takdiruhu wa alifu bismillahirrahmanirrahim. Ini kahiji urang cobi di i'rabnya bil fi'li khos muqaddam. Kita janten kieu. Bismillahirrahmanirrahim alba'u harfu jarin asliyin yahtaju ila muta'alakin. Ya ta'alaku walahu maknan fi nafsihi wa yahtalu aslu manal kalami bi isqotihi. Ismi majrurun bil ba wa huwa majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufradun. Al jarru wal majruru muta'alliqun bi fi'lin khos muqaddam takdiruhu u'alifu bismillahirrahmanirrahim. Wa irabuhu u'alifu fi'lun mudhari'un wa huwa marfu'un litajarrudihi anin nawasibi wal jawazimi. Wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu fi'lun mudhari'un wahidun shahihul akhiri. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu ana. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'il la mahallalah minal i'rabi jumlatun musta'nafatun. Gitu tah. Ismi mudhof walabdul jalalati mudhofun ilaih wa huwa majrurun bil mudhofi ala sahih wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufradun. Ar-Rahmanu na'tun hakikiyun awalun lilabdil jalalah jadi naat kan. Wa na'tu ala majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufradun. Ar-Rahimu na'tun hakikiyun sanin lilafdil jalalah wa natu ala majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufradun. Hiji we dicontohana nang irab nama. Nu kadua bil fi'li khos muakhor. Jadi diakhirkeun ieu mah bismillahirrahmanirrahim u'alifu. Ulah selang hayang di i'rab deui. I'rab nyaliranya. Nu katilu bil fi'li muqaddam takdiruhu abtadi'u bismillahirrahmanirrahim. Tah kamarinya kan disebutkeun lamun teh mah dicanakna ayeuna dina anu am nyaeta ku lapad abtadi'u kamari teh kitu. Anu am tah gitu cenah lumayan dah. Abtadi'u lamun abtadi'u engke sami. Abtadi'u pilun mudhari'un wa huwa marfu'un litajarrudihi min nawasibi wal jawazimi wal matu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu pilun mudhari'un wahidun sahihul akhiri. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun fi wujuban takdiruhu ana. Nah, sami keneh gitu ngan ngerabna ke cara alifu gitu sami bismillah heula terus bismi engke muta'alliqun bi abtadi'u sami kos tadi. Bil pilih amu akhor nyaeta takdirna bismillahirrahmanirrahim abtadi'u. Terus nu kalimana tanya nyambungkeun nu kamari bil hali min fa'ilil fi'li khos muqaddam. Takdirna engke teu takdirna u'alifu mutabarikan musta'inan wa mutabarikan gitu kan kamari teh. No kamari anu ulah nepi ka poho deui mah nya.
Nah, jadi bil hali min fa'ilil fi'li khos muqaddam takdiruhu alifu mutabarikan banyak bismillahirrahmanirrahim kan asalna musta'inan mutabarikan semikana ieu engke teh ngabahasakeun alifu pilun mudoriun engke mutabarikan halun minal fa'ilil fi'li wa huwa mansubun bihi wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun fi airihi li annahu ismun mufradun gitu. Tah eta. Nya teras anu salajengna nya eta bil hali min fa'ilil fi'li khos muahhor tinggal dibalikeun bismillahirrahmanirrahim alifu mutabarikan gitu alifu mutabarikan tuluy nuka 7 nuka 5 genep 7 nate nyata bil hali min fa'ilil fi'li muqaddam berarti lamun bahasana ku abtadiu jadi abtadiu mutabarikan bismillahirrahmanirrahim kamari mah ditambahan musta'inan hiji we heula hiji 8 bil hali min fa'ilil fi'li khos muakhor bismillahirrahmanirrahim abtadi'u mutabarikan gitu. Tuluy nu kasalapana bil masdari khos muqaddam takdiruhu ta'lifi bismillahirrahmanirrahim hasilun bahasana kitu nya taklifi jadi engke teh bismillahirrahmanirrahim albahu harfu jarin asliyin yahtaju ila muta'alakin asut ka ditu engke ismi majrun bil ba matu jadi kasratun dairatun fi airihi li annahu ismun mufradun al jaru wal majruru muta'alikun bil masdari khos muqaddam takdiru ta'lifi bismillahirrahmanirrahim hasilun ta'lifi mubtadaun wa huwa marfuun bil ibtida wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun alama qoblal ya'il mutakalimi mana amin duhuriha istigholul mahali biharokatil munasibati liya'il mutakalimi gitu cenah eung tanya tuluy dengke ibtidai eta lipi mudob al ya'u wal ya'u domirun barijun mutasilun lim mutakalimin wahdah mudofun ilaih mabniun ala sukunin fi mahali jarlin ya anahu ismun mabniun la yadharu fihil i'robi gitu. Engke hobarna hasilun. Nah, hasilun hobarul mubtada wa huwa marfuun bil ibtida bil mubtada wa lamatu rafihi domatun dhahiratun fi akhirih li annahu ismun mufradun. Jumlahna ke wal jumlatu minal mubtada wal khabar la mahala minal i'rabi jumlatun musta'nafatun. Jadi tanya dina ayeuna bil masdari khos muqaddam takdirhu ta'lifi bismillahirrahmanirrahim hasilun. Teras nu kasapuluhna bil masdari khos muahhor nyata bismillahirrahmanirrahim ta'lifi hasilun. Teras deui bil fi'li muqaddam ayeuna nu ka-11na bil fi'li muqaddam. Bil fi'li muqaddam teh contohna sapertikeun ibtidai bismillahirrahmanirrahim hasilun sami keneh ngerabna mah kitu nya. Nomor 12 nyaeta bil masdari muakhor takdirna bismillahirrahmanirrahim ibtidai hasilun. Tuluy nomor ka-13 bil hali min fa'ilil masdari khos muqaddam takdiruhu ta'lifi mutabarikan bismillahirrahmanirrahim hasilun. Jadi ieu mah tina fi'ilna masdar tina fa'ilna masdar mana mutabarikana lapad mutabarikan eta jadi fa'il tina ta'lifi gitu nya. Tina fa'ilna masdar nya eta ya mutakalim teh kan ya mutakalim jadi fa'ilna tina masdar eta bil hali tanya kuhal min fa'ilil masdari tina fa'ilna masdar ta'lifi ari ngarang kuring mutakalimnya khos gitu ngarang kuring mutabarikan jadi hal tina fa'ilna masdar. Jadi nu ka-13 teh bil hali min fa'ilil masdari khos muqaddam
takdiruhu ta'lifi mutabarikan bismillahirrahmanirrahim. Sami da contoh nama. Saminya tajeng tad sami jeung tadi talipi mutabarikan. Tadi mah talipi bismillahirrahmanirrahim. Ieu mah aya mutabarikan. Terus anu ka-14 bil hali min fa'ilil masdari khos muakhor takdiruhu bismillahirrahmanirrahim ta'lifi mutabarikan hasilun. Nu ka-15 bil hali min fa'ilil masdari am muqaddam takdiruhu ibtidai mutabarikan bismillahirrahmanirrahim hasilun. Tah nu ka-16 bil hali min fa'ilil masdari am muakhor takdiruhu bismillahirrahmanirrahim ibtidai mutabarikan hasilun. Nu ka-17 bil khobaril mubtada'i khos muqaddam takdiruhu ta'lifi hasilun bismillahirrahmanirrahim. Tah ieu mah tina khobar mubtada nya eta hasilun. Jadi muta'alaqna bismi teh ba dirinya kana hasilun. Hasilna teh kunaon gitu, bismillahirrahmanirrahim. Jadi gitu. Jadi engke kieu talifi mubtadaun wa huwa marfuun bil ibtida wa lamatu rafihi dhammatun muqaddaratun ala ya il mutakallimi mana amin duhuriha istighalul mahali biharokatil munasibati li ya il mutakallimi. Talifi mudhof wal ya udamirun barijun limu mutakallimin wahdah mudhofun ilaih mabniun ala domin fi mahali jarrin li annahu ismun mabniun la yadharu fil i'rabi. Hasilun khobarul mubtada wa huwa marfuun bil mubtada wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li annahu ismun mufradun wa jumlatun min afili wa fa'il lam yarbi jumlatun mustanafatun. Kayak gitu. Amun dina bismi nah ke da anger ari ngerabna bismi heula. Engke dina bismi al bau harfu jarin aslin deg kawas tadi kamata kodama. Ismi majrun bil ba wa mutujari kasrun deg. Nah nya ke al jar wal majrur mutalikun al jar wal majrur mutaalikun bil khobaril mubtada'i khos muqaddam tina hasilun dia. Nu kada 18 nyaeta bil khobaril mubtada khos muakhor takdiruhu bismillahirrahmanirrahim ta'lifi hasilun. 18 nyaeta bil khobaril mubtada am muqaddam takdiruhu ibtidai hasilun bismillahirrahmanirrahim. 20 bil khobaril mubtada'i am muakhor takdirna bismillahirrahmanirrahim ibtidai hasilun. 21 bismil fa'ili khos muqaddam takdiruhu ana mu'allifun bismillahirrahmanirrahim. Bismil fa'ili ya mah ku isim fa'il khos mana mu'allifun. Engke kieu takdirna ana domirun munfasilun domirun barijun munfasilun limutakalim wahdah mubtadaun mabniun ala sukunin fi mahali raf'in li annahu ismun mabniun la yadharu bil i'rab. Mu'allifun khobarul mubtada wa marfuun bil mubtada wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li annahu ismun mufradun wa jumlatun minal mubtada wa bar la mahallalah minal i'rabi jumlatun musta'nafatun. Gitu. Tapi anggar dina bismillah heula engke al bismi bau harfu jarin ismi majrun bil ba. Engke dibahasakeun al jarru wal majruru muta'alliqun bismil fa'ili khos muqaddam takdiruhu ana mu'allifun bismillahirrahmanirrahim. Lumayan lieur di Arab mah. Kadua-duana bismil fa'ili khos muqaddam khos muakhor gitu nya. Takdiruhu bismillahirrahmanirrahim ana mu'allifun. Kadua-dua 23 bil fi'li bil bismil fa'ili am muqaddam takdiruhu ana mubtadiun bismillahirrahmanirrahim. 24 bismil fa'ili am muakhor takdiruhu bismillahirrahmanirrahim ana mubtadiun. Nuga 25 bihali ismil fa'ili khos muqaddam ku hal tina isim fa'il khos muqaddam takdiruhu ana mu'allifun mutabarikan bismillahirrahmanirrahim samikeun ngaranna mah. Jadi kumaha mutabarikanna eta
nu disebut muta'alaqna teh. 26 bihali ismil fa'ili khos muakhor takdiruhu bismillahirrohmanirrohim ana mu'alifun mutabarikan. 27 bihali ismil fa'ili khos muakhor khos muqaddam gitu nya. 27 mah takdiruhu ana mubtadiun mutabarikan bismillahirrohmanirrohim. Ka-28 nu terakhir bihal ismil fa'ili muakhor takdiruhu bismillahirrohmanirrohim ana mubtadiun mutabarikan. Ta eta sadayana teh disebut muta'alaq ba ieu nu sedeng nyaeta aya 28. Mudah-mudahan we kaapalkeun ku sadayananya. Wallahu a'lam bishawab.